Jeno bino mugisha umukazi omuny'eishengyero ahabwa Ibanda yaheze ebiro 2 arikurambura amarwariro go mu kicweka kye kandi ari kugakwatiraho n'ebitanda. Abandiza hirwariro ry'ishongorero Health Center ya Kana kandi okumukuru w'abashaho yorekere ebizibu bingi ebirimu abashaho batarikumara. This is a center that would be run by at least a minimum of 3 doctors. Currently we are 2. One is on study leave. Now there is only one running the whole center for. You find that doctor has to see mothers who are delivering, go to theater, operate them. From there you come do administration. Ahawe bizubu bitarukushana omuny'eishengyero yabanza no kuheereza amarwariro ag'ebitanda hamwe n'emfarasi kandi omuhururegi ebitanda ebirikuhika 7 nibyo byaheerezibwayo. Nanye nagezaho kulobinga ebitande abako bunizira aha nkashanga abashayiza babyamira hansi rero abakazi babyamire abitande obitande na n'emifarisi naye kuzire. So ekintu cyo cyankora kubi munonga najya kankoza Agacencwire kanje kace konka ndebeke ngo at least kakora ki kaba kikakora. Nsa kwebaza honorable Jane bino mugisha abwe ki yakora kurete ibitanda ebyaryo na distributinga muri Ibanda district igishato ndira y'Okwongyera Health Center 4 naho ntuza kusigaho ibitanda ebirabase kwera abarwire bitu amarwaro gitu ga government ibitande bitwine bikuzire kandi kubikuzire n'ikindi tibikumara bakandeta hirwaro ko muzarisa wanyu era ni mukimanya halaho abakaza bimbire ni nchebera ahantinento era nabincace beresha heji abumwe baziro umwe ni nkogwe cyonka tarabasize kuzaraho kuja twatine bici services. Omuny'eishengyero hona nabwe nagira ngo report yatungire ku ruguma rwaraga naisha kugitwara omuny'eishengyero. Specifically ndebere nti oversight age nkore oversight yo marwariro checking amarwariro gate nigatunga service delivery nkugaseme kuba nigatunga obuheereza buri buta omu marwariro. Gasha kwa Timothy Mushabe.